Zaštitna krema za ruke, hemijska rukavica. Ako se bavite farbanjem čeličnih konstrukcija automobila ili radite automehaniku i svakodnevno su vam ruke zaprljane agresivnim hemikalijama poput boje prerađenog motornog ulja, a iz bilo kog razloga ne možete da nosite zaštitne rukavice, predlažemo naš artikal zaštitnu kremu hemijsku rukavicu. Hemijska rukavica je artikal koji je namenjen za zaštitu kože od direktnog dodira hemikalije sa kožom. Da nam se farba ne bi lepila direktno za kožu, na ruke natrljamo hemijsku rukavicu, sačekamo 3 do 5 minuta da se rastopi, da je koža ruke dobro upije i krenemo sa poslom. Ono što je važno, dovoljna je mala količina, pola kafene kašičice za jedan zahvat, za jedan posao. Ne privlači prašinu, alat ne klizi iz ruke, dermatološki je ispitana, ne izaziva alergijske reakcije na koži radnika. Posebno je važno dobro utrljati hemijsku rukavicu oko noktiju, na vrhovima prstiju, da sprečimo prodor nečistoća na ova mesta koje je teško oprati. Hemijska rukavica se lako skida uobičajenim pastama za ruke. Dovoljno je dobro oprati ruke pastom za ruke, isprati mlakom ili hladnom vodom i skinuli smo hemijsku rukavicu sa kože. Potrebno je malu količinu hemijske rukavice, pola kafene kašičice, dobro razmazati po koži. Pustiti da temperatura kože rastopi hemijsku rukavicu i dobro utrljati posebno oko zanoktica i sa gornje strane dlana i pod dlanovima. Sačekat ćemo 3 do 5 minuta da koža dobro upije hemijsku rukavicu i možemo da krenemo sa radom. Posle 5 minuta hemijska rukavica je dobro prionula za kožu i krenuli smo da radimo. U toku rada ruke smo isprljali farbom. Sačekat ćemo da se farba osuši i pokušat ćemo da ovu farbu skinemo sa pastom za ruke. Nakon što se farba osušila, na kožu ćemo naneti pastu za pranje ruku i na suvu kožu dobro istrljati. I vidimo da se farba lako uklanja, da hemijska rukavica nije dozvolila da se farba direktno zalepi za kožu, nego je farba ostala na površinskom sloju i vrlo brzo i jednostavno je uklanjamo pomoću našeg oranž gela paste za pranje ruku.